clear to in the vai chi bai vek le ton chum zir na hwanga chuan inclusive education chungchang kan clear ho dona voinia hianin government republic higher secondary school inclusive education resource room he kan tlo a helai room atang hian enghnangi an thoti te kan clear ho dona ni ama sain chi bai le mis chi bai tinge kan kawang che iming te ini na te mi shila te ro sain men chu sira leng sam mi dia special educator into na hang ka pe ka ni da resource room mai in thok ta ta hianin staff in zat ni on or tuna hian resource room ai hian special educator pathum in heavy resource room ni kan ko chin ne chuanin mi pui lo hria ta tan inclusive education noya in lo omta enge in tho ber ti te khatyang kha I mi shil fya sakla tuna chuanin hemi resource room atang hian ke ni special educator pa thum te hianin school sang som pakhat kan cover me ka tuna hian chuan hemi room ai hianin assessment chi sang kan ti thea chuan audiometer mangin beng thalo en na mo chu nei bok ta chung te chu kan tia chuan on school sang kha kan to kwal thin bok ani chu assessment ti in mo chu ani chuanin in tho be chu no pang har sat na nei te in en kola kha an ma mo te in phushok thin ti na ni benga mit thalo te beng thalo yang chi kha kan en kol ta chuanin tun hnai luka po disabled certificate nei pathum kha kan han chuak le ta chuan chu ba kha chuan mit thalo tan tarmit chi sang kha kan pe bok ta ma li an power ma mo cha ta hong se khan in thop chale me ya sha chap om chu school cover kha in nature ka ni lai special educator se khan chuta chuanin no pangkha eng stage nge in cover ti khamin shil them elementary te nge in chana higher ti ma ji chuan tu na chuanin secondary chin kan cover ta mo elementary kan khoi tel lo ta ma se hemi resource room chu elementary no pangtan ko adu apiang ta la ron kal theireng an du chuan an ron pang theireng thawani chu ani chuanin resource room hi ti hanin government republic higher secondary school a lawm ta engtin nge heta tangkhan inva fe chuak nge ron pan che u an om thin nge ti te kha achang zokin min shilla kan fe chuak boka chuan pan an om bok chuan bia sang nei te in ni ta achen te chu heta resource room a mo ron pan cheu pon om ka ringa ron pan lem lau cheu nang mani na inva fe chwa inva no pang har sat na nei inva mu chwa te po manga khang kha engtin nge an mamo an mani har sat na zone chawa in pui da nang chi te an mamo hearing aid motor mit te mo khatyang in provide ta te khamin shil them khabi ka chu beng thalo tan ka chuanin heta ke malin audiometer kan nei ta kan en ta kha ta thalo anga kan shat ka chu audiologist ne na kan refer le ta chuan an nin an mamo adana ser khan hearing aid kha fees atangin an lo pe thin ta chuan mit thalo po chu tiang bok chuan identification kan nei zo khan doctor ne na kha chu kan nge doctor ne na khan kan khoi to ni chu kan puya chuan an din office atang bokin tarbit kha an power asir khan ti khan an lo pe le thin hey tuna kan hmuang hian he kan ma materials chi sang oma colorful tak te a heng ho te hi a man na te min han shil fiala te ro hei heta tang hian hi chan me ang hi addition subtraction zirnan te pon mangta chuan hemi color sang oma wang hianin e color concept englonak zirna khan in hal bok ta mo chuanin le a hetia han zia mai a han an puta an khoya an shiat na kha heta chu no pangpang aya po atang kaya chuan e abikin le baril ruwa umrol pui phalo te kan thei chuanin an bit khana la chim shim atang khanin zirtir ol bok ta di chuan heng chu fruits chi sang vegetables ti vel te dia hei hi chu I no pangkha ati shol te mo fine motors kha bi exercise tan khan la than khan heng hi until me ti na em ni he shui ti anita chuan hei hi
chu soi tong khan color sang sang ani ta mi color hi an zir ngal ta chu mi rol ton hemi chun demo hemi ti rol te fine motors development atan khan atang kai ta heng ti po hi hei butterfly chuanin pangpar bo khatiang khan hemi hi ni ta chuanin color zel color chi sang sang primary color zel hin bang ta khatiang kha an du zong khamo chuan hemi hei zote chuanin bong te lo du ta ti khan hemi an du zong an thil ei du zong te ka bi chiat nan khan hei hi chuanin an ni deuh mai chuan hei hi oma hei hi hei tiang te hei mi pa hei mi palem me thelem hei ti hian ani maya yellow color kha an zir pa chu mi pa chuanin hei wan tlang huna te toilet ate me cheluna tur me cheman tu mi pa man tu khatiang shan nan te hi shape sang bo chuan ta hianin transportation ti te heng te point number sir na ne ka ti khan hei an in fiam pa khan an bitan mu an khat an zir thei tur ang kha interesting thei ang berin an zir thei na ni mo heng chuan chu hei life skill englo kor kil te phei khok sui kan te khatiang bel khamo adita zirna kong shen han thil dan ti meang abakal han thil dan te kani hei colorful deuh han siam zela no pong pang ai pu han an mitala zap zela chuan heng te po hi ni china heta mi ang de khan ti belle pai zirnan khan atang kai ta mum ringot po hi no pang tan chuan bo alo mitala la ta ni chuan in heng hi hei no pang hianin enge ti rol lian hi chu an mang hei bol te po he ti khan an lo man kal na chan kha chu ma sabera chuan an ti rol lian kha chu enge lian an har sak lawa ma se hemi ku mor pan te mo fine motors ka tiang chi a ka chuan in heng khong hi tang kai ta ni hei ti hiar ta a hemi hi paper aten tin hana ani lo pon hemi ringot bo hena zir theita kha nakina an lo len sela cursive writing vel zir nan te po tangkai tel ta pokani chumo he hi tira chuanin achunga paper da te pona ti the hemi a zui ringot bo hian ete ti ringot bo hian ge he me hian in ang deuh tho ti na ni mo ti chuanin hi la ya te po hianin heng nge ni le ta numbers til chi sang zir na mo colors project hi chu kan portion no ti hian chiang ba ya inject chiang tho ba chuan helai han hi thil interesting deuh me oma hei hi vision endik na nen ka sha tiro chu min shil fa sakla tiro especially sa mit and tier to chuan kan siang a hi snellen chat ania hei a in anglawa hei hi chu ziak le chiar thiamin kan mam chen atang puin kan mukhin khanyanga hei hi 60 tin ziaka ta han 36 24 18 12 9 16 ziaka ni hei hi an vision te na ni ta meter som ni emo fidrog emo achanga en tura ni ta a test tu khan a kok zelanga ti khan hemi chin hi antirnan hi 6 ani ta meter ko tangin en ta se hi muruai ta se muruai ma sela inge ni ti a identify thelo ko chuan 6 by 16 ni ta correction nen permit power nen po a hi a mu lo chuan a mu lawa best possible correction anti ta kami correction chaber po a hi enge ni identify thelo chuan adum ti awang ma sela blind a chiara ni hemi chin hi bo chu tiang chu hi ni ta a chuan hi chu ta in ang thowa silen cha tho nya ma se trong theilo kan ti trong ri chuak theilo de khatiang khau tan khan hemi hi si ang ani ta ti hian an putin tian an ti mai ta a hoi zong kha ti hian an bu apiang khamo sai thiam lo ta na man tu ra di chu hei chu bo beng reach lo te tiang ho tan khan hi tangkai tu abc la soi thei lo tan alphabet la thiam lo tan po tangkai po kan ni chu hei ai nang reng na in
hei hi trong har sat te le trong thei lo te ta le ABC la identify lo te ta na man tur pi te ta ni chu hei wheelchair hi chu kan shebe ka ke mang thei lo te tan ani a hei chu kan bu thin vek ani a ke mang thei lo te tan school te an kal thei na tura samagra ina ape amomo te ta na ape china ni hei chu o hei hi ramp ani a ke chak lo te tan exercise an nei an ku that chak na manga kal zir nan te le an exercise nan ani ber chu hei hi hemi hi an buana nga chuan hei hi lai he adjust thei ani a nau pang te ponan man thei turin heta hena ti thak theya tuna chuan kan ti chho de ni ta mo ti ha an kalanga hemi chakna phang khan hemi mang chi hemi exercise la si khan hei hi aman na ber ni mai hi chu o heng hi educational toys ania in lo pangena phur taka color azir na ani deuh bera chuan shape hrang te ti hian an mani an siam ve theita chuan hei thil len dan in dot te mo le sei to ang khan blue green red yellow ti vel an zir color an zir na ani bokani chu hei hi chu no pangena an han ena an mit la thei tur ang berin an zir pa chi lim taka anin fiam theina tura hei chu siam ani a o heta le khabu om ho hi color te fruits le flowers te hrang animals te an zir na tura le khabu ani ta a chuan hei a chunga hian tian a ping den om vek ta hei hi alphabet an zir na tur magnet om ta ti khan ming te an rem theina tur kha ani ta ni heng educational toy so zong hi a bikin preschool rual ho man tur ang ani ta heng te po hi anin fiam pa an zir theina tur ang vek ruam man ani a heta amalama kan mu ho te po kha avai in preschool kal rual man chi vek ani o heng le khabu ho hi shapes colors ti te fruits vegetables te numbers le alphabet te elementary chin abigin primary lampang ho zir na tura ruam han de wani a hei heng alphabets te numbers te po hi hei adum kan hu hi magnet ni ta heta hianin ABC mai lo deuh kha an ming te mo thil shapes te animals ming te po an rem theina tur khan tian magnet khan puita ti hian thil che hrang rem theita ni words te mo an zir pa turin heng zong educational toys kan ti ho colorful deuh a mami kan pu to ho te po kha elementary china an zir na tura ruam manani hei hi audiometer ania beng rishriat na te na khol ani chuan hei hi patient beng thalo khan abo anga chuan heta tang hian frequency hrang sim te rithum te ti chuana om ta chu heta hianin ati rianga test tu khan chuan ta hian ron ri don ani chuan a ron ri khan abana pharzel anga khata tanga ari shiat na khate turani ta ni chin sia zel turani ta hei hi audiometer ani chu call me chu chuan audiologist in an test trina tin ke manin heta hian beng soi ser rishiat na soi ser an om chuan kan identify ka kan lo test ve trina chuan chumi result tang chuan refer an ngai chuan audiologist ne na kan refer le trina di atul dan angin ENT doctor ne na po kan refer le trina di mi hi an respond an shat chwalo shat theina tan mi hi kan ken tir thin da ni chuan heta hianin frequency omta frequency len ta sound kan han pe khan ri shat chuan heta khan alo met ton ta ni chuan alo metanga hi headphone hingor headphone walo chuan ri shat the mo hi AC air conduction test na ni ta chuan heta hian tang kan han meta real lo sha chon ta na ron meta nga aron ringa chuanin ten up kan tianga ange inge kha point sami kha hi englo kami kha chuan englo ta chuan hi SC test na ni ta mi hi contest zo hi bond conduction contest le anga chumi tang chuan an ri sha thele chin kha sha the don ni meng
ki mani chu special educator kan ni wangin ki mani khanin kan verify ve thelo ta kan jiang ve thelo ta chu wang chuan audiologist ne kan refer le chin ta an ni khanin kan an lo test nun le ta bing thalo nia kan shat te kan han refer le thin an ne na chuan an lo identify zo nu kan an bing thadlo dan zerin hearing aid kan dil pui chin Inclusive education hiana tumber chu no pangpa ngai le rualban lo no pangte zir na mun khata zir tir na pe kani a hemi ti hlotling tur hian samagra shiksha chuan kongshang shangin ma ala chho zelani rualban lo zir lai te zong chhuaka an mamo anga zir na pe thei tu tur thiam na big nei special educator te la kan ni bok tin hengba ka hian rualban lo no pangten zir na kailon an zo zel thei na tura an har sat na pushuk thei na tur resource room chu Mizoram puma mun somni paruka siamani a heta hian manro changkai tak tak ti shol ti chakna turte mit kut thlak man kop thiam na man roate mit chalauta na lekha chhiar na man roate beng rishia dante na man roate le adangte da ani inclusive education hian preschool achanga pol som pani thleng a hwa pani kumtin school lu chantira te rualban lo zirlai te zon chhuana identification assessment hi special educator te le resource person ten sarkar school le aided school te to in an nei chin heng kan tarlan te hi inclusive education noi ham chatna pek chin te anni zirna in thlen na tura wheelchair mangte rualban lo na awanga puak le kai ngai te ven le pui ngai te hna escort allowance pek chin ani aids and appliances noya hian heng crutch wheelchair bengdar magnifying glass le adangte hi an mamo ang zela pek chin ani rualban lo zirlai meichhia te hna girl stipend pek chin ani middle emo mit khomu fia lo awanga an zirlai chhiar sak mamo te hna reader allowance pek chin ani rualban lo na awanga zirna in thleng theilo te hna home based education kalpui chin ani rualban lo na awanga lir thei man nge ngai te le an chen na achanga zirna in hlat awanga lir thei kal ngai te hna transport allowance pek chin ani rule ti shol na awanga therapy lak ngai te hna therapeutic service pek chin ani middle mit khomu fi alo braille man ngai te hna braille paper le akai hnoi dang te pek chin ani hengba ka hian mipui inclusive education in shiat na program shang te hi kumtina nei chin ani bok orientation of principals, educational administrators, parents, guardians, etc. te, environmental program te, sports and exposure visit te nei chinani. Orientation of principals, education administrators, parents, guardians, etc. program hi district level a nei chinani a. Environmental program hi block level a nei chinani. Sports and exposure visit program hi rualban lo zirlai te nen man chinani a. District ten an mani rem chandan angin program hi an duang mai china mun poi motlo na atan le sport nei puinan man china ni bok heng malak na shang te awang hian rualban lo no pangten zirna an don thei pha zirna sang tak thleng ta le e zon na lama hlotling po soitur an om thei ani